ببینم چیروک قهوه اونو بچه چیروک قهوه یا چیروک قهوه هنه انا ده چاندامه دا زیده تر چند قهوه تنه چاندامه دا چای هه به چای چنابه چای امبر برمه به چای چنابه لهیلان عربان هم بجن هیلا ایرانه و داره چند قهوه جه یا راست کسی کو باجارو که ما کو کرد زیادتر درجه تاثیر ین عربا هبه لوی درجه مثلا وک رها مثلا مره لی چکرنا قهوه به گمان به چکرنو و به پیشکرنه که تایبت بالا انسان اندکشینه لی بله وقتی برای گلک جورین ین قهوه انجی هاتنش بیر کرنه یک جوان جی evet nava kumera te çekirne. Hostaya kahve Mücahit Çelebi dedikana xoda 28 cure çeşidan kahve çetke ikram müşteriyan dike. O naxwaze kültüravi, naxwaze çandavi wenda bive. Xoşka nife çuveciye, çuve kargehe evan 28 hava kışande ejdinim ser ekranı ve. قهوه به سدان سالانه دناوا گل ده خودی چندکه قدیمه. لبل حنجورین قهوهن حتنه جبیر کرن. لأنقره هسته قهوه مجاهد چلبی جبوکو اف جورین قهوه نین جبیر کرن زندو بندن خو بادانه. دیکان خوی قهوه ده 28 جوره قهوه پشکشی خلکه دکه. Burada geleneksel yöntemlerle املوی داره بری و ریبازن کمناره دنوا قومه ده قهوه چه دکن. دمکو قهوه ده قومه ده چه دبه بهتر تحماوی خوش دبه. دمکو هندورا جزوه بقومه بگرن وکی یو سر اوجاغان بتنه بنی کلک چپ و راست جزوه گر نابه تینا آگرد ده همو جزوه لذت خواه ده هندور جزوه ده کوم دکه و به وی شکلی قهوه به حمد خواه ده پجه Mücahit Çelebi her roz bi dehan cûreyen qehweyan çedike. çeşme suyu ya da musluk suyu از قهوه با آوا کانی و یا ماله چه ناکم از با آوا حاضر قهوه خواه چه دکم دما کو از قهوه خواه چه دکم اجبو هر کسی جزوه جدا بکارتینم یعنی هر قهوه ده جزوه که ده چه دبه قهوه خود بن آگره کم دا اول سر اوجاخی قومن چید که اولگور جوره قهوه جی فنجان خو هلد بجیره Armanca hostaya qehweye ew qehweyên ku hatine ji bîrkirin dîsa bi xelke bide tamkirin. bu kadar çeşit kahve yapmaktaki ام دخوازن قهوه کل آناتولی هاتیه جبیر کرن تعم و لذت مین کبن شوپی لور هم بدم تعم کرن هم جی داناسینا وان بکم توریست و خلق دما کتل نجیه کی دیروکی ین وکی قلعه انقره دگرن ام قهوه اکرامی وان دکن اف یک پر کیف وان تینه لور اف در جیه کی دیروکی او تشتین زمان بره لور هنه خلق دخوازه هر روز خویم بره ام دخوازن دشونا کلتورا پاپولر ده که نها بربلاوه تشتین بره یعنی قهوهین که هاتنه جبیر کرن دناوا جوانین خواه و گل خود بلاو بکن Kesên ku temve derê jî bi kefa dilê xwe qehweyê xwe vedixwin û rojeke xweş derbas dikin. Dünya Savaşı diyor bu çocuk. Ben Birinci Dünya Barışı olarak değiştirdim kahvenin ismini. Çok seviyorum. Burada kendi melamet kahvesini öneriyoruz. Çok güzel bir kahve. Şu anda ben tahmisi içeceğim. Bu tahmis kahvesi de çok güzel bir kahvedir. Kesinlikle bütün kahvelerini tavsiye ediyorum. Ben arkadaşıma uyup geldim. Kendisi kahvenin çok güzel olduğunu söyledi. Denemek için geldik.